Umuhanzi nyarwanda ukorera muzika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ngabo Meddy uzwi nka Meddy yateguje indirimbo ebyiri yakoranye n'abahanzi bo muri Tanzania barimo Diamond Platinumz ndetse na DJ wemewe witwa Rommy Jones usanzwe ari umwe mu bayobozi b'ikigo cya Wasafi. Amakuru avuga ko rero mu gihe Meddy amaze muri Tanzania mu iserukiramuco rya Wasafi yahanogereje isohoka ry'imishinga y'indirimbo amaze igihe akoranye na Diamond Platinumz ndetse na DJ wemewe bakoranye igihe kinini. Ibi byanashimangiwe n'ifoto Meddy yashize kuri konte ya Instagram ari kumwe na Diamond ndetse na DJ we ateguza ko indirimbo yakoranye n'aba bombi zisohoka mu minsi ya vuba. Ni ingingo yishimiwe ndetse n'umuhanzi wo mu Rwanda Safi Madiba aho yahise abyishimira cyane. Mu kubishimangira, DJ Rommy Jones yashizeho akamenyetso kagaragaza ko yemeranye n'ibyo Meddy yatangaje. Muri Kanama 2019 Rommy Jones yabwiye radio ya Wasafi ko yasabye ubucuti Meddy kuri konti ya Instagram kugira ngo bakorane indirimbo, ndetse bigaragara yuko byaje guca mu mushinga urimo ugenda usozwa wo gukorana indirimbo ikaba itegerejwe mu minsi ya vuba. Rommy mu mpera za Kanama 2019 yasohoye album yakubiyeho indirimbo 12 yise Changes yifashishijemo abahanzi b'amazina azwi muri Afrika barimo Jose Chameleone wo muri Uganda, Harmonize, Morgan Heritage, Rayvan ndetse na Diamond Platinumz, Vansamde ndetse n'abandi bahanzi benshi bitabiye iki gitaramo cyo kumurika iyi album yise Changes. Yamamaza iyi album yanavuze ko hari indi ndirimbo yakoranye na Meddy wo mu Rwanda, anavuga ko ari we wamuhurije muri Amerika na Diamond banoza ikorwa ry'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo yakorewe muri Tanzania ikorwa na producer Meddy wo mu Rwanda. Ubucuti bwa Rommy Jones na Meddy buhera mu mpera z'umwaka ushize ubwo yakirwaga ku kibuga cy'indege muri Tanzania. Umushinga w'indirimbo Meddy yakoranye na Diamond Platinumz nawo watunganyirijwe muri Tanzania ndetse n'indirimbo nayo ikaba iri hafi gusohoka. Inzira ya Meddy muri Tanzania yaharuwe n'indirimbo ye yise Slowly. Ibinyamakuru nka Wasafi ya Diamond bitangaza ko Meddy yatumiwe mu iserukiramuco rya Wasafi byavugaga ko ari umuhanzi wo mu Rwanda ukunzwe mu njyana ya R&B uzwi cyane mu ndirimbo Slowly. Indirimbo yamamaye cyane kuri imaze kurebwa na miliyoni 20 zose kuri konti ya YouTube. Iri serukiramuco Meddy yari ihuriyemo n'abahanzi bakomeye muri Afrika barimo Wizkid na Tiwa Savage bo muri Nigeria, Rayvan, Professor Jay n'abandi benshi batandukanye. Yaririmbye indirimbo imwe gusa ariyo Slowly, anaririmba muri after party ya Wasafi Festival. Imyaka 9 irashize Meddy akorera muzika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihe bitandukanye yataramiye i Kigali n'ahandi ku bw'indirimbo ze zatumye ashyirwa ku gasongero k'abahanzi bakunzwe mu Rwanda. Azwi cyane mu ndirimbo nka Nasara, Burinde Bucya, Akaramata, Ntawamusimbura. Indirimbo ye Slowly yamuhaye ikuzo mu mahanga, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 20 zirenga mu gihe cy'imyaka 2 imaze kuri konti ya YouTube. Ngayo nguko rero ni The Voice TV, komeza udukurikire tukugezaho amakuru atandukanye y'ibyamamare, politike, ibyegeranyo n'ibindi byinshi cyane.